Anak Haji Salma kan? Ya. Straightforward je lah You 1 bulan gaji berapa? I sebulan gaji 3,000. 3,000. Laki sebelum ni lagi best. Bye-bye. Lagi sebelum ni, you jadi backup dia. Tapi bila I dengan you, I jadi backup you. Tu mestilah. Tapi sebulan boleh dapat 30k. Bila sebulan 30k, semua bagi you ke? Tapi kalau I, 3,000, semua bagi you. Tapi dia handsome. Habislah. Dia kaya, handsome, dan gigi buang you. Tapi kalau I dengan you buang I. Tapi dia belajar tinggi. Tinggi sampai mana? Dia belajar interior design dekat UK. I study di Malaysia, boleh bertuan Kuala Lumpur, Kota Damansara, Jalan 10, dari stylish design. Sama design kan? Tak ada beza. Tapi dia pandai masak. Mestilah I pandai masak. You kena ingat, I gaji 3,000. I mana ada duit nak order Grab. Tapi I masih ada sikit concern. You punya concern, biasa. You reject I pun biasa. Tapi kalau you reject I, you tak dapat apa-apa. Tapi kalau you reject dia, you boleh show off dengan kawan-kawan you. Saya Saya boleh jadi kawan tak?